Bumuludak man iti kwarta man ang dalin. Paggatang mi kuma iti bagas. Apay, di pa'y nakasapul iti trabaho dyan nobyom ay Alena. Nobyom ko nakaata di kay pa'y nagkasar. Saan pa'y tadyak pa'y laparwaran iti balay. Apay ngay, kasano nga ron na makatagad no di mo parwaran? Anyat kayat mo ag senyorito latan? Ay, saan mo't manang? Kalkalpas na lang amin anak babae. Iso adyak pa'y lapalubusan na rumwar. Day takot ngamin tanatangkan ti ulom, Lena. Imbagak pala idi asinaamon day dya lalaki ta konsumisyon lati painakin ka. Awan lang arod trabaho na nagbabae pa'y lang. Diyak mo't nga rod basta masinaan. Tay ayat mo't nga rod manang. Day takot ngamin tanasam kay ti gwapo. Diyay kinagwapo na ti pagpatpatayam launay kenkwana. Urag dadatan ti pananggulgulib na ken ka. Namin ado, naginuliban na ka, ngam di mo pa'y lamasinaan. Sinaam kay din, uray tawang pa anak yo. Ay, saan amana? Diyak kabailan nga ramidin dayta. Saan abalen ta? Nagkari nga agbalbaliw ka nun. Kat, manuti ka sa pula mang kwarta? 2,000 kumano adda manang. Mala, mabitla nga rod, Lena. Naimbag pa dito akong parek. Nakagatang man itilugan nan. Asino akong parem tikit kitaam dita cellphone mo? Ni kumparek aramon Impos naman ang ti kabarbaro alugan nan eh. Sa bagay, aday di abroad nga ni bakit na. Lina, apa no padasam mo ti agabroad? Ay, manjak. Sigurado nga agbabae kan tumanan no adda akon iti adayo. Itan tupay nga agdindin natak at gulguliban nak. Anyan tulaangan no adda akon iti abroad. Unay ka na ya bakit? Nagkariak lang nga rod ngagbalbali wakaon. Tsak kaya tikas niya nga aramid. Promise. Iso nga agabrod kakit di tapno adamat kwartata. Agurnong ta. Agipatakner tayo ti balay ta. Tapno saan ta nga agababang latan. Gumatang tantumod itilugan ta. Ket no makaurnong ta, agnegosyo ta. Tapno saan kan nga agabrod. Kumpurme, Freddy. Panunutok pa'y anaimbag data. Kaya't ko kumati agabrod ngam jay asawak ti pampanunutok manang. Apay, anyat problema iti asawam, Lena. Amang ano agbabae manen. Ay, jak mabantayan. No agbabae manen sinaamon. Anusam katikas dya klase ti asawan. No kayat mo tagabrod, bagam tatulungan da ka. Kaya't ko ama nang. Ngamjay nga rod asawak ti pampanunutok. Amang ano isukat na. Agabrod ka kidi. Barang makaurnong ka kat pumintas mo ti biyag mo. Ni nga rod Freddy ti pampanunutok manang. Awan mang bantay kan kuana. Da kami timang bantay ken kuana no kaya mo. Kasano ko mabantayan nyo? Kaadayo mo dito iti pag-abangan may. O di pag naadam dito balay. Talo kami amang bantay ken kuana. Siyak, di tatang kaninanang. Imposibleng agbabae pailaan no dito ti pag naadan na. Agbayin mo't siguron. Alaman nga rod manang. Kayat ko no dito'y balay ti pag naadan na. Natalgod ti panunot ko apumanaw no dito iti ayan na. Nala, ibagam ijay nobyom tadituyan balay ti pagnaidan na. Jak kumakayat tamumot nga idi pailaan kat jak kayat ti diyang agbalin abayaw. Ngam gaputin lab ka launay kenkwana ala ikarigatan mi nga awatan dito'y balay. Akat kasano? Rugyam nga rodan ti mangipag na iti papeles mo? Sige manang. Taagsarita kamin token ni Freddy. Nagkuna ngagna dito balay dahil jay alalakay. Agabrod ka no nga road ni Lena. Katikayat na mabantayan jay asawa na. Apay, ubeng ang masapul abantayan. Tapno, saan ka no nga agbabae? Ay na, nunay tulang nantikas jay nga aramid na. Uray sa nga ribo abadigar timang bantay ken kuana. May pamuspusan ng tulat na ti agbabae, no talaga akasta ti ugali na. Ala, patgan tayo latan ti kayat jay anak ta.
Tapno makaurnong mat iti kwartana. Nakakaasin ni Lena no saan nga agsalukag. Tada mo sadsadot day nobyo na. Di na pa'y lang amin sinaan. Amom lang arod mo no kasano ti panagayat ni Lena kinkwana. Nagtalaw pa'y ngarod iday. Gapulaang iti day dya lalakay. Naulaw ngamin na dyan nga anak mo. Mahilig ngamin iti gwapaw na dyan, Lina. Anom ta gwapaw no sadot might akas ka na babairaw. Namin na daw na binagpagaan ta jay anak ta. Asinaanan day jay alalakay. Agam awan denggen na. Ipatangken na nga. Ay ayaten na kanula unay tinubyo na. Iso nga awan maaramidan tayo. Narigrigat no agrebelde jay anak ta. Iso suportaran tayo latan ti pakaragsakan na nga aramidain. Kasanunghay, Freddy. Umadanin ti flight ko. Umakartan ijay balay dananang. Ibunag tandag iti gargarot ta ijay. Ta ijay kanton nga agnaed kabayatan ti kaawan ko. Kasla mabainak mo na makipagnaad ka dananang kantatang mo. Amangan no uyungan daktaw. Saan? Apay ko mga ramidan dati kasta. Siyak ti makalaban da no uyungan da ka. Mabainak sa makipagnaad ka nakwada, Lina. Ore dito yakon boarding house tangag naid. Di mo't adda saritaan ta, Freddy. Nagwan ka nga ijay balay ti pagnaidam. Diyak nga rod patuluyan ti agabrudan no di mo kaya ti agnaid ijay balay. Ha? Ay, saan sayang ti panagabrod mo. Alang arod. Agnaid aki di balayaw, Lina. Itatadakan dito'y balay, Freddy. Agsingsingput ka, ha? Di ka garamit iti saan mi akayat. Ken kang runaan ti amen. Agtrabaho ka. Sa nagaputa adda ija brod ti anak me katag senyorito kamitan. Wan, Freddy. Tawan senyorito kan senyorita dito'y balay. Amin kami agtrabaho. Sumapul kan iti trabahom. Nagrigat mo't kami ti makastrak iti trabaho manang. Nalaka, no kayat? Adda nga min sadsadot mo kat. Adadaman na sumadot kay tanata nakabrodan di kabsat ko. Manang, ken wen gayam, umuli kan tuman ni jay bubong ta pinturam, tanay, aglatlatin jay yeraw. Ha? Wen, tatang. Hello, Freddy. Kumusta kan? Kasti Ne, apay nga yung kaslasaan ka, naragsakan makisarsarita kanya. Kasano? Limitado ti garaw ko diti balayaw. Masiputan amin agaraw dito. Kaya't kung ti pumano dito, Elena. Agsubliak lang ni ginagabangan tayo di. Munusan, agawid ak pa lang di lugar mi. Ay saan? No pumanaw ka dita balay, nasaysaya at lang agawid akmutan dita Pilipinas. Anya? Agawid ka, adi pa nalpas ti kontratam. Ura yun basta mabantayan ka. Ngala, jak nga roden pumanaw. Saan ka komportable dito sige ano sa kon? Ala, sana bale, tanumalpas ti kontratak, jakon agsubli dito'y abroad. Iso nga agurnong tawan. Tapno makaurnong ta, iti pagnegosyo tanto. Uwan na. Bagbagaam to nga rod dagiti dadakkel mo kan tikabsat mo. Saan da kumamot baon kanyak Pagbalinundak mo't nga alila dito balayon. Ala. Bayam, takasaritak to ida, Freddy. Pagsayaatan na tara aramidin may lina. Isursuro may itirumbeng nga aramidin na tapno mairwam iti trabaho. Tapno ito nagawid ka, nagagutan jay nubyom nga agtrabaho. Ay, kitain nyo taamangan no masobraan nyo mo timang ibaon-baon kan kwa na tatang.
Di mo't ngamin sumapol iti trabaho na. Isa dito balayan at ipagtrabahuan na. Anyamot na ti aramidin na dito ngay. Aglutaw, agdalaos, kan aginawlaang may. Basta di yung ungtan kan pagpabainan. Tama nga no, agpasugnod kat pumanaw. Uy, Okay. Saan mo't na rumrumor ni Freddy di tabalay, tatang? saan? Tabantay sarado ka na kami, anak ko. Kumusta nga, hindi senyorito abayaw mo, dalin. Awan mo't lat maday, ama obserbar mo kinkwana. Awan nga tati babae na. Awan samot tatang. Mabain siguro tada ka nga ro dito'y balay. Tapos kultiro pa na, nagbabae pa ilang. Huwag nga ro Ngamnay, kita ma, ang mga madibilap tirik nam kinkwana. Kanayon kat nga ron, ti panagkuyog yaw. Anya? Ni tatang mo, tila ibagbagana. Itan niya kumagapungay. Pagan ano kumangay, ti kasya klase ti lalaki. Sadot. Uwan angem gwapaw. Ay naawan serbi ti kinagwapo no sadot tumulaang kan babae rupay. Sakit ti ulo ti kasta. Kan may san nobyo ti kabsat ko, apay ko mga agawag. Ay jak marami data tatang. Mangan kan Freddy. Apay akit kita anak. Kan apay naglibas ka rin waritay. Nakainom ka pa asim mangpet. Kwa, anday baga, sabi ko mata, di nakgurguray. Anya data Freddy. Amok na-develop tiriknam kanyak manang dalin. Ha? Ni, anya ka din dito nga ibagbagam? Amok manang, agayat kan kanyak. Anya? Siyak nga tatagayat kan ka, wano si katagayat kanyak, Freddy. Ha? Ay, no, ibaga kawan. Kaya't nakade dalin. Ha? Anay ko, apay ngagsipat ka ngay. Napus ko la talaga ti panagropropam. Awan respetom. Di kan agin didi. Amok nga damatrik nam kanyak. Iti dito kinagwapok. Saan na maaway stirik nam kanyak. Oh, imposible Ala, tumakder ka ditan. Irubat mo dagiti kawis mo ta pumanaw kan dito'y balay, itamot laang. Ah, pumanaw di pumanaw. Ang amok dalin. At dali mo da pa naggustom kanya. Hello, tatang. Apay nga yung pinapanaw yun ni Freddy di tabalay? Apay, saan pa nga imbaga ti kabsat mo ken ka ti makagapaw, anak ka? Nagbastos ti pa nagngiw-ngiwat na. Awan respeto na. Awan babain na. Amo ka pa madakas yula ang daytagan ni Freddy, tatang. Kinasaritak ni Freddy. Katawan ka no, mati kinapudno ti indanon ni manang dalin kanya. Ulbaw da dya lalakay. Apay, asino ti mas patsyam? Nakamay akapamilya mo no da dya apriday. Tatang. Agpanunot ka anaimbag, anak ko. Isaksakit da ka, iswadenggen na kamay. Sinaamaw na dya lalakay. Taultimo, kabsad mo, kasdya ti panagsasauna. Awan respeto na. Kasanungatan. Diyak makaid na dito yamang kumpanunot iti nobyo. Ta pinapanaw yung mutin di tabalay. Lipatem langan na dya lalakay. Sinaamaw, awan babain na da dya. Ay saan, tatang? Ay ayatok ni Freddy. Diyak marami, di bagbagayo. Saan di ka agaw-awin. Lipas ang pati kontratam dita abroad, ta sayang mo. Basta ikarim, adinak isuksukat, Di ka agbababae. Wan ka di. Nagbalbaliwak nga ruda, nani. Di ka ngamin agpampanunot iti negatibo. Basta isaksak mo iti panunot mo, asi ka lang ti love ko. Ti babae iti biyag ko. Ala nga rod, jakon agawid, talagpasit pa iti kontratak ditoy. Aywan, nagsweldo kan?
Pauitan na kiti kwarta tapag bayad ko iti abang ko dito ili. Juan, pauitan ka inton bigat, Freddy. Nabayag adinak pinapauitan. Adumot siguro ti urnong mo na niya, Lena. Kwa? Damot basit Ipauit mo kanya, tagi patakdera kiti balay ta iti lugar mi. Ha? Sigurado ka? Wen, di ka madanagan, ta send kunto ti picture ti may patakdera balay ta. Manipod rugi, aginggat malpas. Agsingsing puta kon, tani. Lumakaya kon. Nauma akon nga agbababae. Agsapulak iti trabaho, tapag tinulungan tangay patakder ti balay ta. Talaga natangkan ti ulo day ja Alena. Nagadun a red flag iti day ja lalaki. Ngam di na pa'y lasinaan. Jak amaw iti dayjay akabsat maw. Inulaw ti kinagwapo dayjay a Friday. Kita kitsaanan nga maw awag kadatayaw. Wen ata di na kaya ti mabagbagaan. Ipatangkan na ngamin ti kaya na. Ay, anya nga taaya ti aramidin tayaw tapno dumngeg jay kabsat maw. Masyanak kan nilina tawang mga rod na talgad at trabaho na. Ngam di namat kasyan ti bagina. Dayjay latan a lalaki ti pagtaytayakan ti lubong na. Hello, manang. Apay ngin mawag ka? Wen ata di ka maumawagan ading ko. Apay nang lipat kan? Kwa, busy ak ngamin iti trabaho, manang. Masapol nga ag sideline na, tapno malpas ti balay mi. Ni, apay? Adamar arami da balayo aya. Adda, manang. Ijay lugar da, Freddy. Ay sos, di kag taltalak iti dayjay lalaki Lena. Sigurado mayaw awan ti kwartam. Saan, manang? Takanayon mo't nga agi forward iti ladawan ti maararamid a balay mi. Pat-pat jam. Kanulbud dayjay lalaki. Masayang lang ti pagbambanugam dit ako nakmanan. Danggan na kami kuma. Di mi kayat ngagbalin kanto nakakaasi. Iso adanggam mamma ti pamagbagami. Sumapul kalangan iti sabali pakirelasyon dita. Uray saan nga minagwapo na? Basta nagagat kan sana babairo. Uy, Lena. Apay nga kaslan na nagtipang panunutam. Makawawit kan ijay Pilipinas. Oh, wow. Ada nga mi nag-aram a foreigner kanyak, Cherry. Kasla, kayat kun nga klunan. Kasano nga rodan nga Gianubium ijay Pilipinas? Saan mo't la kayat ti pamilyak day jay lalaki? Sadot, kan babaero. Pudno mo ti kanayon da nga ibaga. Awan na pintas a masakbayak kan ni Freddy. Kan amanga no lastug na nga da ipatpatakder na abalay. Tapno makwartaan naklaang. Ada kanyam data Noan niya ti desisyon mo, si kati makaam mo. Ay, akluneksan da jay a foreigner. Ta, alaunak ka no, ije pagilyanda. Ah, talaga? Ay na, mayat nga ron, ano kasta Lena. Tapurin na to ti agbalin nga asawam, no kas ano. Anyat gagaram, Frede. Sinaanak ni Lena na. Awan ba't mading inararamid ko? No kaano ang nagbalbaliw ako? Sinaanak matan. Tulungan da ko maamangay ayaw kan ko na adinak sinaan. Ay awan mabalin me, no di na kan kayat ti kabsat ko, Freddy. Nakamirisan na ni Lena, iso sinaan na kan. Ay ayatek ni Lena man ang. Ulbod! Kun kunam lang dayta, tadadolyar ang mawaawat mo. Ang amawanan pa nagtalukmikan ka. Uray dya kabsat ko, naupayan kan ka. Nagbalbaliw ako manang at ang trabaho. Balay, trabaho lang ang tayan ko. Kat danda ni malpasan di ipatpatakder mi abalay mi. Nagtinulungan mi adwa tinagastos iti day jay. Alakit din, pumanaw kan Freddy. Pasensya kan angam, awan maitulong mi kan ka. No kasta,
Asawaan na kan ti foreigner a nobyo manakaw. Wan tatang. Apa man amal pasti kasarmi, alaan na kun iti pagilyanda. Ay na, nagsaya atag. Kita man lang agpasutigasan na niya. Asino ti mangipagarop pa foreigner gayam ti makagasat mo. Ay, naimbag tadimngeg ka iti pamagbagami ken ka anak kaw. Tanusaan sigurado ang nakakaasi ka itan. Patpatgan kayo ngamin. Iso adimngeg kada kayo nanang. May mayatmut nga adayo ti foreigner anobium gamjay ex mo. Kayat mila unay aparaken ka na jay. Kumusta, Manang Dalen? Ni, si kamagayam tinagmaneho iti daytatrak. Apay anyat intulod nyo di takaro ba? Jay order da materyales, Manang. Imadungaminan ti customer ko. Isa dumanon kami pa dituin nga ag-deliver. Ha? No kasta, adan negosyom? Sana pa naglastog. Wen, Manang. Ang damot basit swerte kiti negosyo. Kat truck ko pa ito iman manehok. Siya kung tag-deliver, tayo so pati tangdan ko. Lukluk ko naksamot, Freddy. Las-lastog mon samot ako kuam dayta. No di ka mamati, saan ka apilitan, Manang? Hanggang sanak nga glaslastog. Pudno ti imbagana, anak ko. Mayat ka na tibiyag ni Freddy ita. Anda kumparek ama ka am-am mo kenkwana. Anya? No kasta. Talaga nga rod ang nagbalbaliwan. Wen ka no. Ken agpay sugayam nga da impatakder na abalay. Jay balay da kumakan ni Lena. Ay, no kasta. Adama nga rod karbangan ni Lena iti dadya balay Wen adagastos na ijay. Hello, Lena. Kumusta ka mutan nga dita sidong tasawam? Apay nga ita lang nga umawag ka? Manang, agawid akong dito Pilipinas. Ha? Apay nga Kanayan nakakabilan ti asawa. Sa bali ti ugali na. Naimon nga uray awang mapag-imimunan na. Anya? Agawid akong manang. Panawa kong ti asawa. Lena, pagsaritaan nyo pa na imbag tisan nyo apagkinkin na awatan. Di kag darasudos, tani, narigat tibiyag dito Pilipinas. Basta agawid akong. Sakbay apatayan na ti asawa. Anya? Ay na anak ko. Apay nga yakastamot kan tilangam. Nagkutong kamitsan. Kasla di kamot mangmangana na nakaw. Kasano adyak kumutong. Kat imot-mot jay asawa. Basit luti pakpakan na kanyak tatang. O kahit anya nga ron ti pangadeng mau. Sina ako ni Jackson. Mabuti nga kung ngagsublikan ko na. Ala, sika ti makaamaw. Sayang. Kung namin ano napintas ti biyag mau iti sidong na dya foreigner. Aywan, nagbalbaliw ba't gaya man ni Preday. Napintas pa iti biyag na itan. Kasta aya tatang? Wain, anak ko. Kat amam jay pinatakder na abalayaw. Agpaisugayam day jay. Anya? Ha? Lena, nakabakasyon ka man gayam. Sumra ka Agyam anak Freddy. Saan ako nga agsubli jay abroad. Ta, pinanawa kong ti foreigner nga asawa. Ha? Apay nga Mabuti nga kon. Agkabil mat. Manangimon kan naimot pa'y. Anya?
Daytoy ka din, Jay. Pinatakder mo abalay ta. Kwa. Nakasagana ak amang isubli iti kwarta a share mo dito'y balay, Lena. Ni, sanak mo't ngagsingsingir. Kan, anya ti amom. Amang ano maornos tamot lati amin kadata. Kat, pagyanan tamot laeng adwa daytoy. Sorry, Lena. Ngam adan sa bali akakabkab balay ko. Kat masikog pa yan. Anya? Ulitek, Lena. Isublik ti nagastos wano share mo iti daytoy abalay. Tadamot amin kanyak dagiti resibo. Manang Biyana! Hello everyone! Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Cubs at Josie, saan napod na nagantintay drama ita. Nga makablawa mampay ni Lian Likudan, dita si Polo Baknotan, La Union. Kastamatan iti Domingo and Tolentino family, dita San Mateo Isabela, from Jennifer Tolentino. Ganti Calera family, dita Agoo, La Union, from Mark Calera. Kastimanti ko na ni Cubs at Josie. Dear Manang Biyanang, nadunguak iti anak ko, kat numabalin siya kaya tapagtrabahuan. Ultimo iti unag ti balay. Rogyak man nga road, ti agsalaysay. Asino man ang di babae nga insangput mo dito'y balay, nang sarsara ka manan iti dayjay, Reggie. Ni Nicole na dyan, anang. Inyawid kumot inin iti balay ni Nicole. Jay sales lady, jay may sa department store. Di mat kunak ajak kayat dayjay nga agbalin anobyam. Nanang. Maminsan pa'y amakitak dayjay a babae dito nagtibalay ko. Talaga makangagan kanya. Sales lady lang dayjay anak ko. Dento mo lang makatulong kan ka into nag-asawa kayaw. Jak kayat amarigatan ka. Magkita kalangan iti sa balay. Jak kayat dayjay. Alakit no kasta ti kayat yo. Makiwin na suwasak nga rod ka ng kuwanan, nanang. Kasta surotam ti pagayatak. Tapara mo laang iti pagsayatam dagito nga ibagbagak. Mala, ingkag palasan tamangantan, Richie. Unay kamatan, Reggie. Gapo lang ang iti sinasautiin ang kontra kanya. Makiwin na swas kamatan. Awan ka din ti karbangam ng desisyon para iti bagim. Pasensya ka, Nicole. Ngam panagkunakit husto ti inak. Iso nga gwin na swasta. Sumapol kalangan iti sabali a pakirelasyonan. Takastakmat. Talaga siguro asaan adata tinaituding para iti tunggal maysa. Ti kunamkit di na kaya tinapili nga inam. Okay lang. Nasaya at metkit yan. Taimbagam anasapa. Tano saan, ang mga nusyakmat lang ti maestres. No datan ti agasawa. No di nakgayam kabailan nga ilaban itinam. Pagan anukmat nga iti mamas boy. Kun madikdiktaran akaskan ka. Uncle, nagpintas man na a babae, oh. Makita yo ka di? Itakla ang makita dahi dito yung lugar tayo, ni Tyra. Kanakan ni kumparik apidring na ita. Sigod ang nagnaad di Manila. Ngamita, andan sa trabaho na dito yung lugar tayo. Sa makipagnanaad di tabalay na kumparik. Andan nga ta boyfriend na nangkan. Single sapay mo't dayta. Awan makaiturad nga agaram. Agam saan nakasigurado. Parasek tuman nga rod kag pasya dita balay na tatapidring. Ay ket sika kaanakan. Kas lang amin kurso nadak ti kaanakan na. Marikliknak anggal. Ison ti kagasat ko. Ay ket sapay la ko maa. Ta damat gasat mo ken kuana kaanakan. Naimbag nga oras mo, ading anapintas. Mabalin ti agpasyar. Aywan gayam, sabong paraken ka. Ni, tay samot lalakain asabong data. Ha? Ala, sumrag ka. Agyaman na kating. Aywan, siya gayam ni Reggie.
Tayra mo tinagan ko. Sige, ibaga mo na niya tigagaram. Diyak kaya ti adupay apasikot-sikot. Kwa. Kayat ka nga raman. Ken, Ah, talang ti bagam? nakasaganak amang ikasarken ka itanyaman nga oras. Sige, mabalin mo tagawid. Tatingi-tingak mo't nga muna tiriknak Anya ti amok, no managdakdakas kagayam, kat adadakas sa panggap mo kanya. Ni, awan mo't napudno ti panagayat ko ken ka. No kasta, sursurwang mga rutaguray. Kasta ngamin ti problema kada kayo lalaki kat. Di yu pa ammo na imbag ti babae, ngam kayat yun nga sawaan, kayat yun nga klunen da kayo dagos. Makaurayak ading. Sa anak ngagdardaras. Naala kon ti pensyon ko, anak ko. Kita umanday tuno kayat mo. Inggatangan ka iti branded a t-shirt. Inggatangan ka mo ten iti naimas asidaan. Tapno ditan agluto iti sidaan ta. Ayabanta ni uncle mo Aloreto. Ta sigurado adita mo't la maibos ti ginatang ko aletsyon. Ay na. Ay di amanak ananang. Talaga mo da. Di yung malipatan amin na paborito. At danto isuot ko itong sarong karak ni Tayra. Nanananay. Apay, asino mananday tatayra. Tay kabarbaro nga armayok na nang. Magustuak nga tamot lang. Una nang. Tanapintas ni Tayra. Ken mayat ti trabaho na. Iso nga awan lakit di. Tiag bali na parikot chokin ko na. Diyak pa'y maipasar dito ta dinak pa'y mat inaklon. Mala, lalaingam nga rod Tama nga no isunti kagasat mo, anak ko. Tako naman, tamayat ti trabaho na. Dakil nga tati sweldo na. Diyak ka muna nang. Mamuan tayo to ano agayan ayat kami. Tayra, agar-aram sa magkang kaniri, Jay. Wanante. Awam magkedi ti makunak iti dayja abaraw tan nasingpot. Ken nagagat. Iso na laang ta medyo nangiwat jay inana. Awan agbayag anobya ni Ray jay gapo iti inana. Nung siya kamay sante, jak pagparikutan ti nana. Apay kumangay kusan mga iso ti makadwa kitag nanayon no bilang laang. Tay anak naman. Nukas pangarigan tada kayon to tagkagasat. Lumasin kayo adagos iti pagnaudan. Di mo itulok nga iti balay dari iti pagnaudan nyaw. Tamangan no kalbaryo lang tibiyag mo ijay balasang kaw. Ay, jak mo itulok day ta ante. Amamudak mo ten. Jak kaya ti madikdiktaran. Ta adan bukod ko panunot ante. Sa anak mo ten nga ubi nga basit. Sapay la ko mga rod tagkatunusan kayon to iti inana. Kumusta ti panagaram mo ko ni Tayra, Reggie Barak? Diyak nga rin mo, no, danamnamak angkel. Nagrigat tumat kami na basahan tirik na na. Sa bali ni Tayra, karagiti babae anak labas kanyak. Makita ka dagos, no, danamnamak kadakwada, mabanti tigtig na ida. Angam ni Tayra, kasla suplada. Angam ket di, entertainan lakmat, no, kasya sarong karak. Saan ngamin ngagpapada, nagiti babae kanakan. Wan mat ka tiya, angkal. Naklunan nak ni Tayra, pakasara ka dagos. No, umanugot ni nanang mo Umanugot man wano saan, pakasarak ni Tayra, taay ayatek launay, angkal. Oh, agyaman nak Tayra. Kung naklakid din, awan namnamakin ka. Agyaman nak di ka naumakan naupay kanyak, Reggie. Apay ko maamaupayak nga Ay ayatin ka ngamin, isa nakaurayak. Ngamne, balagan ka, Reggie Jak kaya talukunak, jak kaya timaluklukaw. Ha? Saan mo? Awan mo't panggap ko amang lukukin ka. Ipakpakaunak laang, tawan kabutang ko, Reggie. Oo, Tayra, promise. Nasayat mat nga ron. Kaano nga ipasyar na kijibalayaw? Inton pikat, tayam ammo ka kaninanang ko. Naimbag nga oras yun, Nana. Aywan, awatan nyo dito pasarabok kada kayo, Kat agyaman ang itinabara pa ng pasangbayo kanya dito balayaw. Awan anyaman na balasang ko.
Ay na, agyaman iti da ito eh. Kinapudno na. Italaang nga danang yawat kanyak iti pasarabo. Manipod ka dagiti nagbalin ano ti anak ko. Nakagawa ko nanang. Tyra, mangantayon. Ituloy tayo ti agsasarita, kabayatan ti panangan tayo. Ikasar ko ni Tyra, nanang. Anya, kasarada agusan, nabiit pa'y matla nagayan ayat kayo. Kan itala amaam-amok to'y nobyam. Kaya't kung nga ikasar ni Tyra iti kabiita na panawin, magagaran ako na yun. Ay, Ni, didak sama kaya ta para iti anak yun, nana. ha? No didak kaya ta ka okay lang magkanyak. Makiwin na swasa kun kini Reggie no nyat kunayaw. Ni, saan Tyra? Ay ayatin ka. Ikasar ka, uray saan nga umanugot ni nanang ko. Bagbaga ang manjay ka anak ka, Manong Loreto. Apay aya. Mga sawa ka nuki din. Nabiit na pa'y iti kaayan ayat na. Ikasar na ka nun. Katbay ano kaya't nanti mga sawa. Agin inayat na lakit day, palubo sa maon. Kaya't ko kumangarod mo't amaam-am mo na imbagjay agbali na manugang ko. Nungay nagalas gayam to ugali na. Saan mo naparikot na ita? Saan mo tasikati makiden na? Jay mo't anak mo. Isabay nga iso tagdesisyon para iti dayta kabagais. Apay Rachie, di pa'y nakariing tayo asawam, anya turasan. Nasapa pa'y mat nanan? Bayan nyo lata maturog ni Tyra, ta day off na matita. Ipapas na ti maturog. Kastaya ti rumbang agalad ti asawa babae. Rebeng na, masapa nga agreeng tailutuan na kay ti kanam. Iso kuma ti mga sikasukan ka. Ala, baybayan nyo pa lang nanang. Ay sana mabalinti kas na kanyak. Iso okay din ti agpasikasukan ka. Iso ti pagserbiam, naglaingan ngay. Di kanto pa'y pagtrabahon apulos dito unag ti balay. Ay, kita ang basitan ako. Di mo itulok ngandaran na kati asawam. Apayan Reggie, anyat mapaspasamak kini nanang. Sumana umatitay. Kumanabtuog pa'y amin na kagawaan. Kat kayong imasan pala titurog. Pasensya kan Tyra. Di mo latan ikaskaso ni nanang. Wala, ituloy mo lata ti maturog. Ay, awan na. Jak makaturugan. Tanagariwawa mo ni nanang. Jak kaya ti kastagalad ti katugangan. Amo na amat maturog na tao, dumanabaw. Anyat kaya't napagparangan ngay. Pasensya kan bakit? Jak manusan ti kasta kabalay. Isa alumasin talangan iti pagnagdan. Ha? Ay, mabalin ka di ayuman ko pa nga umuna ka ni nanang dahi ta abana. Anya? Damagag pa'y kan ko na, no umanugot alumasin tawa no saan. Iso, tiag desisyon para iti dahi ta. Gumatang kantuman iti baro a washing machine, Reggie. Nagrigat nga usaran day tadaan. Marigatan mo ito nga agrikos. Damagag to pa ya ka ni nanang, no masapol ang masukatanan ti washing machine. Ang mga no masaer tirig nana, no sukatan iti baro. Anya? Ni nanang mumanan. Apay, anya ti parikot dito. Ay, Awan nanang. Malaw may kanri dyan ako. Nagarami da kiti merienda. Umay murabanan. Sige nanang, tulungak pa ni Tyra nga aglaba. Babae ti para laba, saan alalaki? Di ka man nagpaandar di ta asawam, Reggie. Kakaiso na di ka pinaglablaba, idi baro ka pa'y. Ala, umay kantag merienda kan. Oy Reggie, bigbigatan na kailad ka dita. Bumangon ka man, tayong kay tuloy tilablabak. Ay, apay nga ibaon-baon mo mulat, tanta anak ka. E din to tadyak pulos paggarawan dito unag tibalay day ta. Tumakder ka dita ko nak Reggie na eh. Wano iwas-iwas ko kan ka dito walays. Sana mabalinti kas ta kanyak. Wan Tyra, bakit? Inak aglaban. Nagawan mo't ababain mon si Katayra. Talaga mapukaw tibayin ko no kasto ti mapaspasamak. Iso asadot tanak yaw takas tauna ti panang baby yo kang kuana. Di makkalabunjing na tanak yaw. Nita, agolay magka, saan atilay bagbagam? Nagar ka kiting asawa. Si kaaya tinangipas ngay kan kuana. Tako na metlan asino kan amang manmandar. Saan nanang ngam siyak ta asawa na.
Iso asyak ti rumbang asurutan na. Tyra, bakit? Saan ko mamatakas na ti panagsasaom ka ni nanang Kasano? Kat konsensyon na ti kinasadot mo. Masapul nga agnakam kan, Reggie. Sana puro na nang latan ti balbalikas mo. Kat no dinak tong pala ni ti kayat ko mapasamak, nakarkarong agapata, kat amangan no sinaan kan. Ni, saan Di nakpanawan. O ala, surutak amin na pagayatam. Mala, rumuar ka nga rudon diti kwarto, tas ikatagluto iti pangrabyan ita. Saan ko man anasken nga ibagak daytaken ka, nang runa ka awan trabahom. Sika kumamatan ati mga ramid ka dagita. Nay, apaya si kamanon tagluluto, Reggie. Talaga asadot di asawa man niya. Nanang tangiwat yu. Isakit mo day di ababae. No amukla akas jay ti ugali na. Diyak kuman immanugot ang nagkasar kayo. No amok kumamot abunjing tanak yo, jak kuman na kaya sasawa ken kwa na. Awan pa'y serbina nagdakkelan ti bagina, tawan mo trabaho na. Heh! Isumot lagayam at Tyra tinagan mo. Takas kala tigre adumuklos. Nagalas ti ugalim. Mala, Reggie, agao ka no nakalutukan, tamabisin akon. Ay namanong Loreto, nakakaasimot ti pampamay anday di at Tyra iti anak ko. Ibaon-baon na mulatan nga uray si sasango ak. Idinto tadyak pulos pinagtrabaho ti anak ko iti unag ti balay. Di mon bakibiyangan di kasawa, Diyos ading ko. Basol mumutlaeng Ta pinanuynuyam tumot ngamin ni Reggie. An-anderan mo tantay asawan Isursuro na laeng iti rumbang aramiden na. Saan panangander day jay? May sakamot. Kanunungan pa'y ti aramid day ja babae. Kat pudno mati bagbagak. Tulungam kit din ni Tyra amang bagbaga ija anak mo Nagdakkelan akarne ngam saan ngagtrabaho. Kababain kadag tinakaikamangan na. Nagmayat mo ti biyag mo, Tyra. Nagmayat ti bubuyam dit. Idin to tajay anak ko. Kat aday jay likod ngaglablaba. Kat basol na imbagak mo ta sigudan na nga ilabadag iti murang mi tapno sana maurnungan. Ngamdimot dumdum ngag. Ay agtalaw ka dito'y balay minukas tamo lang ti ugalim. Agsina kayon iti anak ko. Di ka kayat aparakan kwa na. Parparigatam ti anak ko. Jak parparigatan ti anak yun, nanang. Isursurok lang iti rumbang aramidan na. Tabi na ibayan yumot ngamin. Di makkel nga awan na pulos tam mo ng aramidan dito nagtibalay. Agtalaw kan. San asyak ti karkaritam. Ay kawan na. Day talagayam. Anyaman ti pagrikrikyaran yun ayananang, Tyra. Pagtaltalawon na kun to inam. Isa pasensya kan, Reggie. Ngam pumanaw akon. Ni saan Araramidak mo't amin na kayat mo, Tyra. Di nakpanawan Agpili ka. Sumurot ka kanyak, wano agbati ka iti unag tipal dato inam. Nanang, anya ngay? Di ka sumurot kan kwa na. Agbati ka, Reggie. Di naktubngaran, tawan na pintas amasakbayam no sukiram tinam. Pangaasim ka din, Tyra. Sumurot kan kanyak ng agawin. Pasensya kan, Reggie. Ngamjak ka ba ilan ti makibagay iti inam? No kayat mo, lumasintan iti pagnaadan. Ay sanan. Tayson tumula, yuman mo amin iti inam. Ikarik, jakon iyuman ka ni nanang ti amin a desisyon ko. Suruwe kon ti tumakdari ti bukod ko asaka. Panagnagkampay nga umuna day taa, Reggie. Ala, agawid kan. Urayin na kan ti inam. Ala, apa yan nagbartag ka, anak ko? Ayan ti tulbak ti motor ko. Di ka agmotor, tanabartag ka. Iyagyaw ti tulbak ti motor. Ako wala ako nung duyutan. Buungag ti saraming nagititawa. Mesa! Uwan, anak ko. Mabit lang nga rod. Ag-helmet ka nga rod, anak ko. Hello, Manong Loreto. Apay nga mawag ka. Ayan mo, Jose. Ay na, intaray da yung hospital ni Reggie. Na-disgrasya nagmotor. Anya, kahit kumusta ka no ti kasasaad ng ay Manong? Ay sagana ka, tatagasin ka. Mapanda yung hospital ni Tamat Laang. Alang nga rod, Manong.
Ay na, jay anak ko aya. Nanang, Uncle, nagsakit ti Rupak. Apaya napindaan ti Rupak. Naitama iti kayo ti rupam, iti na disgrasya ka. Kat iso tinapuruan, anak ko. Anya nga hindi tsurak, Nanang. Hidya ka mo, tadyak pa'y nakita, anak ko. Mala, agpaimbag ka kaanakan. Pero hapay mo't kami na nagmotor ka anabartag. Naimbag ata nalasatam na jay apan nakadisgrasyam. May kadwa abiyag mo na ito. Isa pag nakmam na jay anapasamak. Nanang, Ala, di ka agsangit, anak ko. Agimbag ka pa'y. nakalasmatan ti Rupak, Nanang. Apay nga yakas to'y. Ala, agimbag tumulaang day tanak ko. Gagangay na, ta-fresh pa'y latisugat mo. Adung amin tinadait apas sa tarupam. Adgan adi nakayat jay asawak. Takastuyan ti Rupak. Da kayong amin. Ha, Pinapanaw yung amin ni Tyra. So nagbartikak. Basol yun, Nanang. pakawanan na kanak ko. Di na ko mansideran. Ay ayatek ni Tyra. Diyak kabala na mapukaw ko itibiyag ko ti babae ngayon ay ayat ko. Naimbag nga oras mo, Tyra, balasang ko. Ni, da kayong magayam, Nanang. Sumra kayo, Agyaman ak, Tyra. Balasang ko. Mabalin ka di nga agsarita kayo iti anak ko. Urayan na kayo di balay. Sika ti sapsapulan na balasang ko. Kanayon nga agsangit. Agawid ka kuman ni jay balay. Kat, kumustan nga dyan anak yun, Nanang? Kasjay madama ti panagpaimbag na balasang ko. Agpakpakaasi agpakita ka kumaiti anak ko. Bareng mabang-aran tirik nana. Sige nga, Rod. Mabait lang ang tagrubwatak, Nanang. Unay kamot ngaminan, Reggie. Tila inararamid mo mat ngamin. Pakawanan na kumatayra. Ay ayag unay ti bagay. Addan adinak kayat gapu iti kastoy alangak. Sana kasta ti karabaw ti panagayat ko kan ka. Tapno panawan ka iti kasta ka sa saad mo, Reggie. Agyaman Tyra. Pangasim, agsublikan di ti balay. Ti saludsod, maklunak nga ta ni Nanang mo nagsubliak di ti balayo. Urikas kasano, kayat kang asikaswan. Tulungak ni Nanang ang mga sikasukan ka, tapakit-kat nga rodan. Silulukat latatoy balay para kan ka, Tyra. Pakawanan na, gapu iti kinaingratak kan ka iti kalabas. Katagyaman na, tasaan mo apanawan ti anak ko, balasang ko. Pakawanan dakmet ananang. Aklunag ang naglablabesak, gapu iti panang sungsungbat ko kada kayo. Awan day jay kanya kun. Siyaktiin mo na. Amok ang napilitan kala na nga ramid iti kasyay. Agyaman akmanan Tyra balasang ko. Kat ikarik, jakon pakibyangan ti panagdenayo nga gasawa. Inino ta nagimbag ta anak ko kat apaman apimigsa nagsapul meten iti trabaho na. Jakon pinakibyangan ti panagdenada nga gasawa ta jak kayat asyak manen ti pakaigapuan ti sanda pag kinawatan. Kat kasi na naurnusan ti panagdenada. Kat adandua nga anak da. Alakastan ti gayem mo Josie. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Ititungkal maysa.
Hello gagaya manipud man kanikab sa Juana sa napud na nagan dakin kapadasa ni Timay Patanga-tanga drama ita. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngam sakbay ti amin makablawa mampay ni Harriet Bumakas di Kalinga, Rolando Guerrero, kani John Stalapi di Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunani kabsat Juana, dear manang biyanang, may papani ti kabsat mi ti pagtarayan to istoryak. Inlaklakay ti kabsat mi tagpapanawa iti barangay mi. Tatunggal mabartek, adalat na mading aramidan na apakasarsaritaan na. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. RJ anak ka, ingkaman kitaan ni Uncle mo a Basilio ijay balay ni Tatam Amulaw. Kasangay nga mintay anak na, ket inawis na ni ulitag mo itay. Apay ayan nanang. Ay na, inawagan nak ni Duna kasinsin mo. Tanalabsan na kano ni Uncle mo nga agsalsala ijay. Nakaro kano ti barteknan. Sapay kumarit-karit kano. Anya? Una yan niya, Uncle. Saan kano nga agpaanawa? Naimbag kumaano kabailan ni Duna ay awid ni Uncle mo. Saan mat nga road? Sapay adun sa ti sangailida ijay. Un nga road Kasano numakurso na daan da. Kat amangan no anya pa'y ti maaramid da kuan Alangarod nanang, tadagasak ni Insan Rolly. Dua kami amang yawid ka ni Uncle. Ang in-enjoy pa lang. Apay nga sinukundak matan manang kuwana. Ay na kita umanday talang ang Basilio. Yeah. Di ka pa'y makatakdiran iti limpyo. Agtukulan tatumang mo gapot na karo abartek mo. Agawin na. Maturog kan dito'y balay. Inton bigatan ti panagawid mo di kalapaw mo. Awan mangitulod kan ka. Naturugan di ka anakam. Oo. Ang sabliak nga rin dyan. Balay ti kumparing Di da ka kayat ijayon. Takid-kid dayang mo kano ti asawa di kumparaym. Sapay kuldi tumpay kanon. Nagpintas nga rin. Kurso na anak na niya bakit? Mabalo ni pare mo lang. Arma ka na kurs na niya. Nagbayag mo kami na mabalo niya sa awa na. Amangan no sikat ti umuna ama ustel iti kastangar aramidam Basilio. Araklatan tinlinaon ta tiyan mo. Kandi ka lagbain. Pati jay asawa ti kumpare armaam. Inunaan nagtumad ngamin iti na dya pare mo lang. Siya kumati asawa ni Perla ita. Maturog ka kit din. Tilalablabidam. Kasladyak mo nakita ni Basilio ije kalapaw na Juana. Di na nabailan tinagaway ta permiti bartek na manang. Naturog ijay balay. Ni RJ nga ruden tinapan nang ipastor iti dingwon na. Ta inununa na mo ngamin tinapan na ginom. Ay, kaano nga tangag balbaliw day dya kabisat ta Juana. Sipod pa'y iday kastan taramid na. Imbaga no saan pa'y anarunot di barana. Ngarod Ay, ti pagdandanagak. No makatumpungay iti mangkurso na dakon kwa na. Sapay umanarem no kasjay anak kainom. Ita alakayan sa kundi aram. Hindi pa'y laku makabambanwagan na Asino pa'y matimayat kang Juana ngay. Mamartek lang arudan, agkuribut-but pa yan. Nakulbutan! Nanang! Mapay duna! Ni Uncle Basilio, linuguban da kano iti tersena ni Tonet. Karit kano ngamin akarit. Anya! Apay, naginuman na naya! Ay nabarbartek manin nakarit kano, tilakarkaritan na. Talaga makasarsarak na dyan ang uncle mo. Naimbag kumaano isulang ti maperwisyo iti kastang araramidin na. Uray da tayo mo kakabagyan na may ramraman. Imbag ata da na nga nawa. Tano saan, ang mga nuan yan tinapasama kini Uncle. Ay ko, jakbat may mulagat ang ti matak. Ay ko. Anya nga mitin araramid jo aya, Uncle.
Ay na, imbag tayo may ka, RJ. Tano saan? Ang mga noan yan tinapasamak kan ni uncle mo. Sapay nagrigat nga anawaan dagiti nang lugob kan ko na. Ti mata. Itay pa'y lang amin nga ibagbagak nga agawi ng uncle mo. Ngam dinak madangdanggan. Pasensyakan manang tunik. Unay mo't ngamin niya ang kulan aya. Pati to'y subil ko. Timbakal sa matan. 5 anak sapa yan. Tumakder kayo di tanangkal, agawid tayo. Diyak kabalan. Ubanak Anya? Ala RJ, yawid mo ni uncle mo. Tama nga nagsubli dagiti nang lugob kan ko na. Narigatan. Saan samutan arimrimwar ni uncle mo, RJ? Wan nga rin nanang. Diyak mo't tan makitkita i-gestor nga gininom. Ne, itaman pa'y. Ni uncle mo day jay Ala, ingkalukatan tiri daw anak ko. Wan nanang. Nay, apa yan? Anyat napasamakan ka, Basilio? maulawak. Watayaksan. Ala, pumuspusyaw kayo mo't tanangkal. Lagsagit na tiyan ko. Kakapsutak. Matayak sa mutin manang Juana. Archie ka anakan. Ay, Mapugsat sa mutin di angas ko. Diyo itulok uncle. Nanang, itaray tayo i ospital ni uncle. Sabalin kilangan na. sige anak ko. Kay tanyati ko na tay doktor nga Juana. Matay ka din ni ading ta Basilyaw. Saan pa'y siguro manang? Ngam no itultuloy na latat aginom. Talaga nga ipanan. Manang Juana. Manang Uleng. Nasayahan mo tan nakaringkan. Kumusta tirik na mo ngay? Langit ka din to'y ayan ko manang. Puraw mo't amin na makisak. Apay, sigurado ka aya langit ti papanam no matay ka. Gapo iti kaaarak mo. Umadanin ti apit mo. Agasam, di ka pa yun mangmangan. Tapuro arak latan ti linaon tabuksit mo. Kasano adi ka agsakit ngay? Manang, no bilang matayak, na kayon ti makaamoy di bangkag kuwain. Dapat dua akal din ko. Sagay sa kayo ijayan. Ay, kasano nga tatay nuwang ko. Ang may samot na ijay. Paggunwaan yun tulatan ano ko Ay, saan ka pa matay Basilio? Ila ko tayo kay didagi dingwan mo tay iso ti pagbayad dito ospital. Uray jinwang laeng, agbatin jay dua akal ding. Piman matay nuwang ko. Mano at tawa na nagkadkaduha kami. Ita, mailakon. Kanya nga ron ngay. Basol mo matlaeng Awan ko mati paggasto sa mitano sana natangkan ti ulaw. Uncle, asino dagi dyan naggapo dito yung wardyo? Duamat alalaki dagi dyan. Bangas kasaba lagi jay kaanakan. Ha? Kasta aya? Ano, tinamiris ko abindot ko. Gapo itinangag ko kanakwada. Katapa ba na makarwarak dito yung ospital? Ang balbaliw ako. Ija akong tiarak. Tapno umatindog patibiyag ko. Katrugyak matantiyag biyag analintag. Wow! Nagsayatan no kasta, uncle. Nagmayatan na denggan na kita ngay bagbagayaw. Mayat man, tadan ay sarong dito yan ang lawlawag iti panunot yaw. Wan kaanakan. Nangibati da pa yung arod iti Biblia. Tapno adda ka no basbasaag. Kitagyaman ak iti apo. Gapo iti may kadwa abiyag ngayon pa ay nakanyak.
RJ, anak ko. Madmadlaw mo ka di mo ilaang ti madmadlaw ko. Nga anya na nang. Manipod idinakarwar ni Uncle mo a Basilio ija ospital. Saanin nga agin inom. Saanin amap-mapan ija istor ni Tonet. Ijay bangkag na laengen ti ayan na. Saan lang nga day tananang? Tanukas jay a Domingo. Saanan nga di ayan da tatamulo ti papanan na. Ija simbaan ti papanan na. Ay nagsaya atin no kasta. Talaga nga rod ang nagbalbaliwon ni Uncle mo, anak ko. Nasaya at man ta nagranata dito'y balay ni Manang Juana, Manang Uling. Ni Dona ngay nga anak mau. Napan ni Jay Sintro, inawis dagiti gagayam na. Kat ni J.R. ngay mo't Manang Juana. Ayan na. Remormet laeng sinarak na dagitay barkada na. Ay, may mayat ko man no at dada RJ kan Dona. Tapno mangagandamot dagiti ibinglay ko asasa o ti apo. Ha? Mga barwanan tayon, Manang. Idyan tayon ng itindakas nga aramid tayo iti kalabas. Kan pakawanan tayo kumamad ng itinakabasol ka na tayo. Kan di tayo agimula iti sakit tinakam iti tungkal maysa. Nay, anya dagitan ngay bagbagam kabagis. Aggurigon kan samat. Ay, Juana, agam ang mga usamot ti kabasata. Ay na, denggumlatan no anya ti ibagana Manang Uling. Panagkuna, nagbalbaliwon anamin pinsan ti kapsata. Aya? Ala, agkidem kayo adwa Manang Uling kan Manang Juana. Nay, apay ngaya pagkidemenda ka may kabagais. Basta agkidem kayo, tay kararagan kayo. Alan! Apay asinurot nak dito'y kusina Manang Uling. Asino pa'y ngay tikas kasabaan ni Basilio ijay salas. Pinanawam mo't ijayon. Kasanaw, di ka malaw may ijayan. Di ka magsubli di salasan. Nagsakitan ti patong ko ang nakatugaw iti nabayag. Di mo lagsardeng ti kabsatan ngagsasaw. Diyak pa'y nakaluto iti balay. Ayan nga iti merienda ko na mga isaganam. Awan. Kun kunaklaang dayjay, tani matuo ka na kun anak katugaw. Makapaikawa mo't di takabsat takabagais. Mangas kasabamot din. Kasladyak pa dyan. Ay na, saan man atila ibagbaga Manang. Manang Juana, Manang Uling, ayan yun ngay. Nay, agay ayabon. Ay, si kalangan timapan. Agawid akong tanawang panaluto di balay. Magna akong diti kusina. Makamukan namang sango kang kuwana. Dinakpanawan ang Manang Uling. Di kay paimot nakaluto na nang. Anyat inarami jo ay Ay, di ako nasango tinagluto anak ko. Tani, nagbayag anangas kasaban ni Uncle mo a Basilio itay. Mabainak mo't amang panawlatan kan kuana. Tamangan nuan niya ti panunutin na. Iso nga agluto akpay laeng Ne. Talaga ka di anak balbaliwan niya, Uncle? Unsa Makapaikawa mo't niya, Uncle. Angam kid maragsakan ak ta nagbalbaliway. Nasaysaya atin ti kastangan aramiden na. Ngam ti agbarbartek ken aggulgulo. Wala na nang. Mailiklik pa iti mabali na pakaisagmakan na. Ne, papanan nyo, Uncle? Inak man, agkasabay niya balay na kumparik amulo ka anakan. Adun sa ti bisita da ita, Uncle. Tada okasyon ijay. Ay, kat mayat kat di tapno ado ti kasabaak. Sapay ado tinabartek ijay, Uncle. Pasig adayo dagijay nabartek asa nga ilida. Sana bale, mayat kat di, tapno makasabaan da kat agbalbaliw dan. Baliwan yun tulaangan timapan ijay, Uncle. Di nakisuro. Nadakkel ti panangisakit ko kadagay at tao, do na. Diyak kayat nga agnanayon ti panagbasol da.
masapol ngagbalbaliw dan. Na kayo nga agiinom, idyan yon tikas na nga aramid yo. Kanadaman agtatakaw ditoy, agbalbaliw kan. Idyamon ti panagtakaw tadakas na ita. Kanadaman babairo ditoy, agbalbaliw kan. May salaeng ti ayatem. Dakas ti ado ti babae na. Kanada chismosa ditoy. Aday talamang padpadakas, iti pada na at tao ti amuna nga aramidan. Isardeng mon, ti kasta nga aramid mo, no di mo kayat ti madusa. Hoy! Sumadeng ka man na sumaro dita! Mas masagitan na sangay! Amok, amanagdakdakas ka, sika. Iso nga umasinag ka nito'y, ta ikararagan ka. Apay, babairo ka? Agtatakaw ka? Hold upper ka? Amo, isasabag! Amok ti ibagbagak. Amok ka managbasol kayo, da kayo nga gininom. Agbalbaliw kayon. Kapay lang sumardeng dita, lugumandakan! Uy, lugumandakan na talagay! Agbalbaliw kayon. Madi ti kasta nga aramid yo. Umay kayo kakado, lugumantay lang ang talagay! Sana, di na kabilin. Maasi kayo kanya. Nanang, imawag ni Insan Dona. Intay ka no kitaan niya Uncle Basilio, iti balay da tatamulo. Apay, anya man ang tinapasamakin ni uncle mo, anak ko. Linuguban da ka no. Tapasig a pamasagid da kiti ikas kasabana. Kat pasig pa yan abartak da gijay kas kasabaan na. Anya, ay sus, mapantangarudan, anak ko. Apay ngamin nga ijay pa iti pinili yu akasabaan, Uncle. Kat nabartak da amin ijay. Apay nga taaya. Yakon ammo no anya ti paglugarak. No aginumak, may sagmakak. Ita nagbalbaliw akon. Kastimot lata. Unay matan na ti apanubok iti biyag ko aya. Ala, sana bale, tanayuman tayon kada kapitan ti amin. Awan lata ti karbengan dagijay atat tao amang lugob kin ni uncle mo, RJ. Sa bagay mo't katiya, isumliksan tayo sigod na bisyo. Ha? Ha? Ay, ni saan akabagis? Kakaiso na nagbalbaliw kan. Apay nga yakas to'y. Ang balbaliwak man kan saan. May sagmakak matlata. Panubok la siguro day taken kakabagis. Iso adi ka kumamaupupay. Pangaasim tadi mo sublyan dagiti bisyong. Ay na, huwain manang puno na ita. Panubok la siguro na ito'y. Siyat bao, pare Basilio. Kakaisuna, ngay taka lang manay na simango ka na kamay. Ay, jak kayaten ti aginom paray. Nadaulan ti arak ti bagi tayaw. Usaran tay kuma ti bagi tayaw pare ti pagayatan ti apo. Anday taka manay. Ti lalablabi naman paray. Makaisa makatalagakin kan. Lakay kan pare. Agpadatalakayan. Dandanin ti panangipulang ta iti biyag ta. Isong agbalbaliw kameten nakas kanyak. Tuladan nak, pare. Nanang, iso ni Melanie, nobyak. Naimbag nga orasyon, nana. Kastamot, balasang ko. Maturog di ti balay ni Melanie, nanang. Ay katwan awan mo't mangiparit, anak ko. O kasta, adan nobiam? Wanang kel. Kahit, anyat planom. Ikasarmon, tinobiam. Wan ko maangkal. Ngam awan pa'y mat magastos. Sa inyawin mo diti balayaw. Impasyar ko lang, angkal. Maturog diti balay.
Anya, lukas na nga ron. Di kay agkaida. Ha? Apay ngay angkal kat nobyak matan. Uray pay. Basol no agkaida kayo at di kay pay nagkasar. Ha? Saan na natangkan ti ulo, Marjay? Denggenak, tapno saan ka nga agbasol? Manang Juana, di mo itulok nga agkaida da RJ kan tinobya na. Ta basol na ita. Agkasarda pa nga umuna sadan to agkaida. Ha? Apay, di mo amo abasol ti kasta manang. Ay, kwa. Makimisa kamot ngamin. Kanagbasa ka iti Biblia. Tapno ado ti masurom. No agpilit da nga agkaida. Nasaysaya at lapagawida mo dyan nobya na. Bakit iniwan mo ako? Nasasaktan ako, oh baby! Ura, anyamot na ita akan kanta mo. Ah? Apay ka di, uncle? World resong na ita. Nainlubungan na kanta. Saan man nakasta ti kan kanta? Saan nakakasta? Uncle? Maminsan pa ya mangag kung agkanta kay tinainlubungan, makangag ka kanyak. Ah? Makimisa kayo mo't ngamin. Tapno maamuan nyo lang itirumbang kan saan. Ala, agsagana ka, tadagasin ka intun Domingo. Intay makimisa. O anya, nakasagana kayon? Intay makimisan, manang uling, manang Juana. Wan, Basilio. Mapantayo nga rudan. Ayan, nagitaanak yung ay. Kanila kay mao, manang uling. Nasakit ti sa kanila kay ko. Sana makapagna. Kanido na mat, nagpasintraw. Ni RJ mat, adda na panan na. Adda kanulakad da iti girlfriend na. Iso adda tayo latan atalo ti makimisa. Alang aron. Agam sana kasta ti panagkawas ti babae, manang Juana, manang uling. Nay, anya nga rod ngay. Sigod ba't akas to iti panagkaw-kawas ko? Ti babae, masapol ang nakapalda. Sana kasta ang nakapantalon kayo. Kano mabalin, agpalong hair kayo. Di kay agpukpukis. Ha? Ala, yung kay agsukat. Agpalda kayo. Tadi, simbaan di papanan tayo. Yung kay agsukatan. Anyamot na ni Uncle. Nag-OA matan. Amin mutlakit din, pakibiyangan na. Dilawin na amin na tigtignay mi akakaanakan na. Kasla kamali amin nga aramidan mi. Ala, paspasensyaan yun di ulitagyo. Makapaunget mo't na maminsan. Ta nalabas mo't ti kinaperpekto na. Pati no agiinom kami, anawa nga anawa. Nagadungay bagbaga na. Sumaner mon. Uray ko no di tayo amo tinaglabasan na. Nakarkaro pa ti aramid na idea. Hindi saan pa yan nagbalbaliw. Ala, baybay-an yun. May mayatan ti kasjay, ngam ti agpapaanawa. Kakaiso na ang naikat ng tibisyo na. Wala nga nalabas mo ti kina-stricto na. Wala, anda kayo. Umayak man, tag-Bible study tayo. Oh, kasla ita. Umay manan di ti balay. Nakadunto man na madildilaw nan. Baybay-an yun kunakmat. Aw-awatin nyo latan. Panunutin nyo latan apagimbagan nyo dagiti ibagbaga na kada kayo. Tapno saan nga agsakit tinakam nyo, anak ko. Kapoy ti panagbalbaliw ti kabsat ko, ado ti gimura kan kuana. Ta overacting kanono daduma. Nga muray no kasta maragsakannak. Ta ini dyan na nagiti bisyo nakat saanan nga agpapanawa iti barangay ni. Alakastan, tigayam mo, Juana. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, di drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapay kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama.
Thank you kanayon kada kayo. God bless. Iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello kagayam na imbang nga oras kanal daw iti tunggal maysa. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man kani kabsat Nora sa napudno nagan tintay patangatang drama itangam sakbay na hello mampay kani Princess Ramos Tita Santo Domingo Quirino Isabela. Kastamatan kadagiti taga Poblacion Villaverde Nueva Vizcaya dita Purok Daya from Ray Mina kani Marilo Alcalde dita Hong Kong. Kastimanti ko na ni kabsat Nora. Dear manang biyanang, adaw gali amang lamang iti padak a tao. Nasamak namin iti libre. Tadyak kayat ti agastos. No kas nga dalakad may kadagiti gagayam kan katrabahwa. Tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Kunamat lang no afford na mati pumanasyar iti agdudu mga lugar. Amok tumatla nga gasgastusan dyan ka nga asawa na. Apay, Nora, itay ka pa'y asuman na udit, ha? Kaslada ka apapam. Apay, nalpas mo tay aramidam a report itabulan? Wan idi kalman pay lang. Ay ha? Isumo lagayam at a cellphone mo latan at isang sangwam. Kita amat ngamin dagito ipupos ni Annabella. Adamanan iti may nga beach. Sino nga, Annabel? Kat, di kaklase tayo di elementary Di nakapsot ti utak na. Di ka na yun nga nakatugaw iji abay ti CR. Ni Annabel amuse tayo, idi? Miyos ang tabad mat. Sika talaga. Tila malaglagip mo. Malakit din. Urno sa munda gita agkaiwara a papel dita table mo. Tani asibigan ti lunch break. Tilantuman pang sapsapulam kadagitan no madamdama. Ne, adamat gayam ka barbaro nga lugan mo, Joseph. Talaga Duma nga talaga ti asin sa donya. Naalak lang iti hulugan natin, Nora. Dumamot lang adda bukod ko alugan, nakas karag iti kakabsat ko. Tapno saan nakabulod latan kadakwada. Tane, nakababain ay. One mo't kit di kakaiso na i-promote kamatan. Regaluang mo't aday tabagim. Wan alisa. Kasto nga minalugan ni kayat ko. Tay ado ti mailugan na. Tapno adda pagluganan mi amin na kamang ti pamilya. Nukas niya nga daouting mi. Ngam, anya nga tano itis drive tayo datalugan mo, Joseph. Nalpasen, Nora. Na-test driven. Sigamot, Nora. Tila ibagbagam. Nakadkadlaw akayat mo manentirumwar. Toksik tumat ngamin iti opisina no kastoy nga pa nagsasubmit iti report. Kaya't ko kumamatag aliwaksay. Bakit planuan nyo kaano tayo arumwar? Tapno makapasyar tayo mamay. Ay nakababain mo't, Joseph. Sige, da kami timakamo nga agplano, Joseph. Basta datalugan mo ti usaran tayo anya. Ay katwa na. Dahil talaga yan. Awan problema. Nay, apay, kunak manudual daw kayo laang iti papanan nyo. Kaslapang dualawas mo tenday taala umabado manakaw. Ay nananang, ag-beach kami. Ado ti tupis nga inalak. Anya, apay, asino dagiti kakaduam. Dali sa nga gayam ko kan dagiti ka opisina. Isip bumiman di lugan ni Joseph nga barbaro. Kakaisaw na nga labor Ay kat nagluto ka kumangarod iti kanan nyo ijay dalan wano balunan nyo. Ay haanan nanang. Isudan natin makamo. Day tala ang ngarod gargarat mo ti alaam. Awan itugot maun. Masadutak nga agbit-bit-bit iti kumkumporme. Isudan ate makamo. Siyak tinang awis ka ni Joseph tapno adala ang pagluganan me. Umanayin adata nga share ko. Ay nakababain mo't nga ima-ima kalatan ama pananak ko. Handa ka di nga pakasikuran, nanang. Sige, tani, madamdam akat adan di pagluganan me. Baka da pa'y malipatak no kastoy nga sao kayo nga sao ito abay ko. Kita am ka din ni Nora, Lisa. Madlaw nga agin-enjoy di tinapanan tayo.
Itay pa ya pumanicture. Wan nga rod, di la mauma. Agsusukat pa'y tibado na. Idinto ta apagbiit tayo laang mo dito. Iso, matla nagdakkel di malita nga intugot na ah. Taado mo't gayam ti inalan akawus na. Aywan, agpagasak no madamdama, sakbay nga agawid tayo. Nawatiwat gayam ti napanan tayo. Nagastos iti krudo. Ala, di kagdanag, taibagak ka dagiti kakadwa. Tapagbibingayan tayo ti para iti dayta. Kastamot tan ti bayad ti transient ang nagdagosan tayo. Ang ni Nora, adanadlaw ko kinkwana. Hmm. Manipod na kadanon tayo dito. Di mo't pulos na girwar iti kwartana. Dahil tamot lag picture ti aramidin na. Kas kadag video. Ala, siya kun ti makaamukan ko na, Joseph. Lisa, ala anak man iti picture. Puro selfie nga minanti na may akadag iti picture ko. Sige. Pinpintas sa ada tapan ng picture mo kanyak. Kakaiso na nga nabulod ko datanag nga cellphone ni Joseph. Aya, kukuha pa'y gayam ni Joseph daytoy cellphone nga aramatam nga agsel selfie. Katuan na atan eh. Blurred mat nga medya kamera ti cellphone ko. Sayang TV, uno ko. Agpusi nga ito nga banda niya. Kita man umayati po siyang ko. Ala, aramidom amin a post akayat mo, tamang pili kan tulaangan no, anya ti mayat. Angam di ka unay agkyad Oh, i-straight mo tabagim. Ay na di ka agkubo Mang insulto ka, no? Amo mga sigod nga ko buwak, pa-straight am tibukot ka. Ay kwa, ti kayat ko asawan, pabasitem tabuksit mo, tapno saan kang agkyad. Sige, agposing ka manan, taalaan ka itiladawan. 1, 2, 3, smile! Sige, aramidom aminan akayat mo aposing, tamang pili kan tulatan. Ay, sige nga Rod, aglag to akampay idi niya, picture nak. Sige, madamdama manan, tada pa ibang friend. Nakababain mo't no awan ma-share tayo kini Joseph. Para iti pangkrudo iti lugan, iso amang tad tayo amin. Ni, kunak man no libre. Iso nga Rod nga sinugsugak tapno malibre tayo. Pagbibingayan tayo takababain mo't. Da kayo matan Hanakon nga iraman ita, tasyak matinang awis kanya na. Apay, nuhan nga gapu kanyak, ada nga tayo pagluganan tayo. Awan, Apay anak kaw, kaslamot nalpay taabaga managaway. Imbes anaragsak ka kumaanaggapo iti bets. Kaslamot karkaro stress ka anak kaw. Kasanumit nga mintatang, jegayem ko. Iso tinangi daulo iti dayjay nga auteng. Ngam awan mo't apulos ti inyambag na. Siyaklakit nga ro tinagbaybayad iti rumbang ko maabayadan na. Anya, ay naglokaon. Kunak nagbalbaliwan. Tagpada kami mo't nga adda trabahonan. Ngam kasjilat tamat gayam ti ugali na. Kaslakim maron sapay. Ay singiram to Apay nga ben nga imbayadam. Di mo ko mabinaybayan. Mabainak mo't nga rod kadagiti kakadwami, tatang. Intun sumarunaw, akas niya manan ti aramidin na. Baybay amaw. Panawan nyo kit day tap nagnakaw. Ngala, inka ginanan anak kaw. Tanay, madlawa na bambanog ka. Makita yun, nanang. Nagmamayat na ito ladawan ko ije na pananme nga beach. Ngam ay nakatupis ka laang. Kasanon numakita ti sa balid ay ta. Dato iti ibagbagada nga swimsuit. Swimsuit nga ron. Apay adag pa dya mga aglangoy. Kas kadag jacket. Beach nga ron tinapanan me. Natural ang ag swimsuitak. Dagijay kakadwam. Kasta mo ti suot da. Si kansalaang mo tinagsuot iti kasta ijay. Uwan ata ignorante dagijay. Handa nga amo ti uso. Pang old fashion lang da amo da. Kan oray kumaano sexy ka anak ko. Ngam saan mo? Ay, agdayet ka ngamin mo't
Han mamat nga data diet man nanti ibagbagayo. Makauma nga dengdenggen. Ala, apay akas to'y ti impopos ni Nora iti FB. Nakatupis. Ay, nagturad mo tan. Bagbagaam to man ni gayem mo, Lisa, tani. Pagkakatawaan dan, gapoy tikas ta apos na. Urikas kasano, andamot latta panang sakit ko taag kakadwa tayo kat nga raw. Marmat nga minan amin na kinarakar na. Sige, takasaritak to, Joseph. Apay ako mga i-delete ko nga kat nagmayat tupay. Ng pagkakatawaan da kan, friend. Umapalda lang ha. Handa ngamin nga makasuot iti kasta nga insuot ko. Iso nga umapalda. Nagngingisit da ngamin. Siya kat uray na lukmagak na pudawak. Iso nga apalandak ta na pudawak. Nora, Kan ay na beach nga road dyan na panantayo. Natural nga agtupis da tao ha. Apay nga dyan may sa nga kaklase tayo ide nga ni Roxanne. Nakitam dyan post na. Uray la makit kita ti kararuan na ni dyan suot na. Ngam nag-adu matlata ti likes na. Nag-adu ti maayayatan no kas dyan nga agtupis. unam ata model kat nga rod. Kan talaga sexy. Bagbagay na. Na kaslamat nga imbagamon nga hangko nga bagbagay ti agtupis. Apay, dagiti lang nakukot tong ayat ti agbado iti kasjay. Ay, awan Apay awan karbangan dagiti nalulukmag nga agtupes. Kalukuan mat data nga ibagbagayo. Isaksakit ka. Tagayim kakit nga rod, Nora. Madimot tirik nak. No kas di pagkakatawaan da ka. Iso ano denggan nak. Agyaman nak. Ngam no saan? Makaamu ka. No siyak, hanak nga papektar kadagita nga tataw. Apay ko ma. Asino ko madagita nga itibiyag ko. Kathanmat nga iso dati mang pakpakan kanyak. Bay ama nga matay da iti apal. Apal dala ang data. Lisa, birthday mat gayam ni Rochelle nga kabarbaro nga kaubaraan tayo inton bigat. Kasta aya, kat? Ag-aw-awis. Ije kanumat na latak nga beach, ije kagayan ti papanan tayo. Kasta aya. Talaga nga baknang da niya. Agasam, agpa-beach ko naman. Kan taga kagayan da kanumat lang. Iso nga kayat na tayo kano nga ipasyar ije lugar da. Nakababain sa timapan. Naimbag kumaano na singatakan kwa na. Ngam saan mat? Kat orayan ag-aw-awis nga rod. Sige kait din, mapantamat niya. Si kalaangan timapan. Masadutak. Kan may sa, adalakad ko inton bigat, friend. Nakadkadlaw mat ngahan mo nga kayat ti mapan. Pasensya ka na talaga. Diyak kaya ti sumurot, Nora. Kan talagang adalakad ko inton bigat. Gundaway ta kumadato yan nga makapasyar manan. Han mo kait din nga kayat. Mapanta kait din, Lisa. Mala, panunutag pa'y anaimbag, Nora. Ay na, nagmayat gayam itoy. Nag-ado ti mayat nga pagpasyaran niya. Kunak tumat ngamin kanyam. Imbag ata pinilit ka. Wan nga rod, Ay na, babalasang ko. Pasensya kayo na. Di na kayo masangot anak ko nga si Kaswan. Ado nga minti sa nga ili na. Okay kayo kadilaang. Ay, ayos lang, nana. Ay, ma'am, nagpintas gayam itoy. Ado pa yati mabalin na pagpasyaran nyo dito. Malangarod, ag-enjoy kayo lang Panawan kayo pa'y. Kita agdagiti dadumasa nga iliyaw. Ay na, agyaman kami, ma'am. Di na kami latan ikaskaso. Nagadugayam ti sangailin ni Rochelle. Wan, iso ama kumikum launay. Ay, mabainak ngamin. Amangan kunak numaburing kayon dito. Ay, haan, ma'am. Nagpintas to pa itoy. Ado pa ti kayat may nga papanan. Nalang arod, na kayon ti makamawan. Tatulungak pa iti anak ko ang mga sikaso kadagiti daduma sa nga ilin Mapantakid pa siya, Lisa. Ay na, nakababain mo't akin ni Rochelle. Naimbag kumaano kabisado ta ditoy. Kan amangan no panawan data dagiti kakadwata.
Siyak te makaamo. No kayat mo, ag-extend ta pa iti may isang aldaw itoy. Tauray umuna danton nga agawid ang siya kakadwa ta. Ah? Ay, saan Makigiddan talat ng kadakwadang agawid. Nagkiji kamatan nga kadkadwa. Tadala nga rod nga nakaumay tayo itoy. Sulitan Again enjoy ak mutan. Wan angam dumala ang mataji ag sur-surta. Ado ti mapasyar itoy. Kan nagpicture-picture ta kasjay. Tapno adaman na iposta. Karkarwak man kit di nga surunan dagi jay na apal nga tatao. Kita akmanuhan nga dumakkel nga kaslabigaw dagi jay matmatada. Ala, awanin dagiti kakadwat na Nora. Pinanawan datan. Katbaybaya ama. Imawag da siguro itay. Ngam awan mat ngamin signal ko itay. Haan nga bali, nakatungtong kun jay kerte kar ito'y nag-ihanan tayo. Imbagak nga ag-extend ta. Kat, saan tapay nga rod nga agawid? Katahan pa'y inton bigatan, tayin ta agpaspasyar. Nagpipintas gayam tilaklako da ito nga department store niya. Uwan nga rod, saan pa'y anangin na tilako da? Iso nga ron nga ipapastan ta ag-shopping. Kakaiso na nga nalaka ti magatang ito'y. Huston to'y may sa t-shirt, kan pantalon nga inalak. Ay, nayunak pa'y kanyak, kurang pa'y dagito'y. Ay, sayang nga minta nalaka. Nayunam kay di ta alam at mabalin mo nga ilako ijay lugar tayo. Ilako mitinangin nga na. Tapno adamat ganan siyam. Husto da ito yan, Nora. Ala, intakit di agbaya dun. Ay, sige nga Ruda. Agpila ta nga Rudan. Eksakto nga data ito'y pilaan. Sige, tani, nabanuga. Kaya't kunta ginana. Ay, pakiigam mo man dato'y ginatang ko tag si Arak Biit niya. Ah, sige, dara sama, agsubli ka adagos. Day, jayan ni Lisa. Tumalang kiyaw. Dandanin agbayad. Anak nga agsubsubli ijay. Tapno pakibayad na jay ginatang ko. Imposible ang anak nga ibayadan. Kat gayem na. Ay na, permiti talang kiyaw na. Sige, bayadam kay din, Lisa. Anya ka matan, kunak nga agsubli ka adagos. Sayang mat ngaming tipilak itay no panawa. Ay na, si makit nga mentitian ko. Iso nga, paspasin siya, Alisa. Kat binayada mo dyan nalak. Katuan day to ti resibo. Impalasin ko ti resibo day takukwam. Tapno amom ti bayadam. Nan, agbayad ka nga rodan kanya. Uwan ka di. Hangka ka di nga madanagan. Bayadan kanto no madamdama. Agsapan, ngam di mo pa'y inyawat ti bayad mo kanyak, Nora. Agbayad kan Anya ka matan? Ag-agsa pa, agsing-singer ka. Apayhan mo nga maiturturugan data. Kud, kunamot ngamin nga agbayad ka adagos. Ngam awan mat mauray kun. Kasapulak ti kwarta. Pang-asim, agbayad ka kuman. Man umatikas ta nga gayam. Managsinger ka gayam. Imot ka gayam magayam. Apay ngay akas namat ten ti bagbagam. Kunaklakit din no, ilibre mat nagidya kanyak. Han mat gayam. Ngam sige, bayam. Bayadak tumatlang no, adak wartak. Anya, no kasta, awan kwartam, ngam kundi shopping ka. Katuwan na, tataam mo kat ilibre na. Anya, Naiturog ko matgayam. Ayan nga ta ni Lisa. Lisa! Ayan mo! Haan mat nga sumungbat. Ha? Ala, awan mat tan ita di malita na. Kan, di sinapin ko idi kalman. Awan mat tan itoy. Lisa! Ayan mo! Lisa! Unay matan ni Lisa. Talaga nga pinanawan na ngagmay masa ito'y. Nagawid gayaman. Kasano nga tadato yun ngay. Sa payawan ko kwartak.
Pasensya kan man. Ngamnas kan nga irwar mo dagiti gargarot mo. Tado pa'y ti kliyente mi nga agsangpot. Naungpot nga minin ti oras kan aldaw yo dito ma'am. Kan bayadan yo matantiran tayo dito Apay, han nga binayadan dya kadwak? Saan ma'am? Takuna na si katimang bayad. Anya, kasano nga'y, awan mat pagbayad ko. Baka mabalin nga utangan pa ang... Ay itay bus mi ati kasarita ma'am. Ay, sige man nga rod. Ayan ayati pusyo ta kasaok man. Umay ka, takuyugan ka amapan iti ayan na. Pasensya ni itaak lang agawid tatang. Ado ngamin tinakataktakak. Madiman gaya man tirik na yung. Gapula siguro, iti pudot na ito yan ako. Isa, kasla kakapsot kan maulawak. Mapantayo lang ang ni ospital tatang. Masapul amataming kayo ang naimbag. Sana balita nagpakada akon iti trabaho. Aglangan akpay laang. Ay na, wala nga ron sikati makaamo anak ko. Uray saan ko man agpilit kamot ngamain. Adday tadagiti lalabaan ma'am. Ni, nag-ado nga'y data nga labaak. Aganos ka ma'am. Takas tamad tinagsaritaan nyo kinibos. Aglaba, kan agdalos ka dito'y transient. Tapno maikarom ti panagnaid yu dito'y. Grabe mat data. Parigatan dak mat unay. Tulungan dak nga rod mat Pasensya kan ma'am. Saan ko at trabaho dito? Sa bali ti ayan ti trabaho dito'y. Sige, panawan ka pa'y. Numalpas ka ng aglaba. Agdalos ka kanong kuna ni boss. Ay, anya matanan. Dayjay tumat nga lisa. Mangilawlawan. Mangipaspasubo. Apay nga itakala ang asumangpat nura anak ka. Bad trip. Kagurgurak da dyan nga lisa. Impaspasubo nak. Apay aya. Agasam. Pinanawan nak ijay nagdagusan may tinapanan me. Siyak te impasubo na nga nagbayad. Sa payawan kwarta kay nalak. Imbag ata kinayat da nga ikarok. Babaan ti panaglabakan panagdalos ko. Ay nakagurgurak da dyan nga lisa. Apay, anya tulagan nyo aya. Pagbingayan nyo ti magastaws. Haan ata iso na nga rod ada kwarta na. Di sagot na ko maamin. Kan agasam, inalanakit din dyan sinapin ko. Tinakaw na. Kunam nga awan intugot mo a kwartam. Ngam na nga laam ngay iti pinag-shopping mo. Kat binayadan ni Lisa Impabayad ko pa ang kanya na. At dakarbangan na amangala iti daychay. Takwarta na gayam tinaigatang. Ha? Amukon ti ugali manak ko. Bayadam ko na ngamsaan. At daululbud mo. Dayta ngamin kat ti madikan ka. Nalaing ka nga agkikil. Ngam nagkuripot ka mat. Madi ngamin ti kasta nga ugali manak ko. Saan anasaya at timang lamlamang itipadam a tao. Gayem nak nga ro, di rombang nga ilibre nak. Ngam adamot paggastusan jay tao. Saan laasika ti paggastusan na anak ko. Pumanasyar ka, ngam di mo mat kayat ti aggastos. Mangnam na makalatan kadagiti kakadwam. Nakababa inti kastangar aramidem anak ko. Ay. Apay analiday ka amang buybuya di ta cellphone mo, Nora. Napan gayam nag-swimming da Lisa, kandagaya kaubraan me. Nag-ado tipos da, adapay videos da, nagraragsak da. Ha? Handa pa nga nag-awis, nagsasaur da. Di da ka inawis takas tamo nga minti aramid mo anak ko. Handak nga minan nga panpansinan ijay ayan ti trabaho minanang. Kaslamat tanan nga handak nga am mo. Kat basol mo mitlaeng. No apay ako maya kaidakan ka. Ta siyempre, bakit kita dati aramidem. Kat nalabit napunuan dan.
Iso nga agpanunot kan, anak ko. Amirisem dagiti bidot mo. Ket amok nga ammom ti rason, no apay akim maya kay dagiti katrabahwam ken ka. Saanen amasapol nga ulit-ulit nga ibagbaga. Lisa, intan ag lunch. Ah? Ay, umunakan. Sumarunong akto, Nora. Kan may sa, awan kwartak apang ilibrikan ka. Ala, hanak mo't nga agpalibre kanyam. Siyak ti mangilibre kanyam, Lisa. Ah? Sigurado ka? On, promise. Dati man ti pag-lunch ta. Ada kwartak. Ah? Sure ka? Wan ko nakmat. Ay, friend, sorry gaya ma. No iti kalabos kat nagpalpalibre lang ti nararamit ko. Kinapudno na, mababain ako unay kanyayo. Da kayo nga katrabahwak, karkaro kanyam. Naamiris ko nga bidot na gidya nga inararamit ko. Kababain na mapampanunot ko. Ish. Ha? Han gayam nga rumbang nga lamlamangan ti pada nga tao. Tangay agpapada tayo nga agsusuwildo. Agbibingay tayo iti amin nga magastos. No kasdi nga adalakad tayo. Ay, agyaman nakarik na kamatlaangan, Nora. Ay nano, di ka pa'y lagbalbaliw. Talaga aliklikan da ka kumaniti agnanayon, friend. Kat agyaman ka, tanakaamiris kamatlaangan. Nagbalbaliwak nga rod kat inidya kon tagpalibre kadagiti katrabahwa. Gapoy ti dayta ngay naramit ko nagsublimat laang tinapintasalin nangan mi kadagiti gagayam kan kaopisinaang. Alakastan, tigayam mo, Nora. Ala gagayam, di tanti nagpatinggan, dayta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.